Hello, guys. Sentshembeni ku ri hi pela hambi Yesu ne a nga rhandziwi hi vanhu hinkwavo, Yesu hikuva a vulavula ntiyiso. Munhu loyi a nga na ntiyiso a nga rhandziwi hi vanhu hinkwavo. Guys, ni lava ku mi byela hi Sol Makamu ne. Before ni mi byela hi Sol Makamu, mo hi ku ringtone ya gospel, vito ra album ringtone ya gospel. Guys, ma swi tiva ku vito ra album ne, mavito ma ti-album i mavito lama nga chipa mi nga ma hleketelela, or va ku vavasati vanharhu i vito ra album. Mi twa n'wana ku n'wanuna u ta va ndoda i vito ra album. Mi twa n'wana ku xihloka xa maseve vito ra album. Ringtone ya gospel. Creative man G1 Sol Makamu Makhense. Guys, swilo leswiwani i swilo leswi nga ku ni chaviseni na namuntlha na sweswi. Album se yi khale yi humini guys, mara ne swa ha ri ku ni chaviseni swa Sol Makamu. Ma vona na mavito ma tinsimu dama xi creative guys, mara ne lexi a na ku mi byela xona ngopfu i ku ku na vo tala ne va ngo Sol Makamu u chaya beat. Mina ni humesa mavonelo ma mina ndzhaka loko ni twi mavonelo ma vanhu ma huma ndleleni. So ku na vo tala ni sure mi nga mi swi vonini va ri Sol Makamu u chaya xixin'we, Sol Makamu u teka message from Facebook a yi endla ka music. So mina ni lava ku swi tlhantlha sweswo ni ku va hemba ku ri Sol Makamu u chaya xixin'we. Loko u lava ku yingisela nghoma, yingisela rimba, u yingisela na message. Sol Makamu munhu ku hambi u chaya beat yin'we, Sol Makamu message ya Sol Makamu a yi fani. Sol Makamu a nga chaya tinsimu, a nga chaya album hi beat yin'we. Sol Makamu tlhela u nga vi na nandzu hi ku tinsimu ta Sol Makamu a hi ti laveli ku cina, hi ti lavela ku yingisela hina vo tala. A hi van'wani va ti lavela ku cina tinsimu ta Sol Makamu. Even ka ti-festival ne loko Sol Makamu a nghena stagini a hi vangani va cinaka ka Sol Makamu, ku yimisa mavoko u hlavelela nghoma ya Sol Makamu. Mo ni vuya ka laha ku Sol Makamu u teka swa ka Facebook a swi vuyisa musicini ne, a ni va ri wa kopela. Ku na vanhu vo tala va nga na timali guys, business ma swi tiva ku ri a hi loko u dyondzi ntsena, hi kona hina hi nga dyondzanyana hi xi tshikaka hi kota ku tsala mavito no hlaya, hi kota ku photose foni hi nghena ka Facebook. Se ku na vanhu vo tala ne ti-fans ta Sol Makamu loyi va n'wi rhandzaka swinene. Mi kuma ku ri a va dyondzangi vanhu valava, mi nge swi koti ku nghena ka Facebook. So tilungu leti ti ta wa hi basikiri ma michangana nge fambi so dilungu. Guys, ku na vanhu vo tala ne lava fevhaka Sol Makamu, mi kuma ku a va tivi swa ti-WhatsApp, Facebook. A va ta swi kuma kwini swilo leswi Sol Makamu a nga swi yimbelela. Va na nkateko hi ku va khomi Sol Makamu. Okay, hi mina loyi va ku famba teka swa ka Facebook u yimbelela nghoma ni ya sungula kwini mina. So lexi ni lavaka ku mi byela xona vito ra G1 Sol Makamu hi rona ende ra n'wi tshama Genius 1. So mina hambi mo hi mina Genius 2 a ni mi tlhatlhela yena. Okay guys, mi nga rivali ku subscribe guys, just subscribe to get more information ka channel ya The Junior TV. Hi ta va hi kha hi dzumbisa sweswi vakulukumba liya channel tanihiloko mi swi tiva ku a ya ha tirhi liya ya Lucas hi dzumba kwala guys, hi laha hi nga ta va hi kha hi kumana kona ni mi tlhatlhela swin'wana na swin'wana sweswi ni nga swi khoma ka nhloko ya mina, ni nga khomangi buku ya nchumu. I mavonelo ya mina, ku na lava yimaka na mina, ku na lava nga yimiki na mina. A ni ma swi tiva ku hambi Yesu va nga n'wi rhandzi hinkwavo, hambi sweswi va vula ntiyiso va tlhela ku gongerisa vanhu, a khongelela vanhu va kota kona.